GH. Eyana emwangu. Eyana mi bisa say dentina anytime bia ubehun say ye British and I say English ya kwasibroni abesra yewura pena amanfo yem hyehye wo mu. Na amanfo fi say eh ada asante betene ho ana. Adentina ya na say hu na behye amanfo bibisa. Mentiase o cause sraka krabia yewura and I say English kosikoko ebesra yewura no. Ama sa amanfo bebre kasa. Asa anytime bia sa ade ni besi bia no mo kasa. Meanwhile so ade ntia omba yi dwade hu nkombo. There's no point in any handouts or aids and all those. It doesn't work for us. It doesn't work. Mutually beneficial trading and industry trading and all those things will be some of the partnerships. It's something that we are looking for. And investments from Britain to here in terms of agriculture, produce, industry and everything is something that we are looking for. That would also create employment here. We can export to the UK also. So balance the trade deficit is also high here. So you're exporting more to us than we export to the UK. And so the balance of trade, that's why this time we also have to negotiate with you to see that we can also balance whatever we can export. But before we do that, we also need direct investments also to be able to also balance the trade in a way. Because in a developing country like ours, we need to develop. I don't think we want to depend on aids and all those things. We are determined to also develop ourselves. We also want to trade with Britain. We also want to balance our accounts and all those things. So what do? You being the trade envoy from Britain to here, you are here to solicit for trading so that you can enhance yours. What do you do for me here also? Sure. Something. And then more so you as a person. Because it's a two-pronged attack. As you think of Britain, you have to think about me also here. Sure. So these are something that I want you to carry back. That we look forward to a partnership where it can develop our country, our economy, and everything. Britain have been now colonial past. Now we are sisterly friends and everything, good relations and all those things, and therefore we expect. Your good has not been good enough to us, and we think we need more collaboration in relation to developing our two countries together. Edientina musuro woni obi ne wo ho usi nipa ne mwawo se nipa no yeso ye bibibia na mo afemuyam sa hyehye mu edentia bese mu se dentia ye ba eho ne so na me wo honom na amanfo bebre di video bi tag me se oh mo nice gonna be hard asi me metie video bi na me ntiase ye nyina hini sema ekoso galamse nsensem ne ade omo se me fama no matum na eja yes esan se me na me kan chese ombeje di say no kure. That's how people believe. So me so me hwe video ni din na me say well me ba be kan wasem and eneso nkrata bebre aba bonten a o must start publish domahene letter yesi emfa nkonko bo baabi bia na nkire say court na ma order say ade ne nkoso letters bebre aba be da bonten na yemfa free e ho ne so letters aba bonten eye court order o share say yemfa letter ko original house of chiefs, Bono regional house of chiefs, national house of chiefs yemfa ko posti wo o notice board ni ade ne nkire say domahene e wo se kwan bia so de eye na nasamba jafra ne nioma de ba menhia ana so de ba national house of chiefs na ye ka ensem no saa nioma we nyina ye den akoso wantie eti court ama oda se yemfa nkrata yi mbo ba bia se de be ya e be kire se ya hye no opewompew abansa kan na letters ni bia be ka mensa yes letters ni ready an mo frame say oh nice Ghana you person also publish bi se de be ye be konanim na o letter na o de buy now from judicial service and I say Ghana ha na Kumasi judicial service post office box 3 Kumasi Asante what you say letter number na letter no ye nra 20th nra na ensem bebre wom letter ni ensem bebre wom na ensem ba ko and I say letter ni tira sem ba ko a me pesa me kan na utie ni say o say in the matter of an application for judicial review in the nature of
mandamus and prohibition pursuant to Article 14 of the 1992 Constitution, Section 16 of the Court Act 1993, Act 459, and Order 55 of the High Court's Civil Procedure Rules 2004 C.I. 47 by Nana Sangba Jafra II. And in the matter of the Republic versus Bono Regional House of Chiefs, Sunyani Bono Region, yes. And I will say National House of Chiefs, Kumasi Ashanti Region. That's the respondents. Ex-party here, Nana Sangba Jafra and alias Justice Emmanuel Ankama, Paramount Chief of Sampa Traditional Area. That's the applicants. And interested parties, one, the Sampa Traditional Council, per its acting president, Nana Kojo Masa, the third. And Sampa Bono Region, that's the interested party, number 2, Nana ya Sambo Bono Region, yeah. Now, in the matter of an application for committal for contempt, the Republic versus Osajifo Osiadeyo Ajimambedu II, Domahene and President of the Bono Regional House of Chiefs, Sunyani. So let us nina aba. Ti omudi mu anasa omudi letter ni mu akotene na maboboso no. Yes, na 17 ni tie nyina ne say. O say ade a court ahye ni nyina ya kye contempt in the sense that court ahye ne say fanin krata akoni en gazette no. Be pem sa amri. Do ma hene abunua agunasum. Akosi broni be ka say watene deaf ears. Na waya na adwen say onye dey onfa nko. Nti omo de letter ko ho na oye omo Papa ne say mama ne say hide and seek sir. So this is the reason why ema asem no ebe ya asem pa. Nti court ahye say ekwan bia so wo ope o onfa ade ne nko nti ne wama om letter yi say yemfa mo bo ba bia na eche say doma hene contempt ache no na sana ensem ti na mi guso wo sa ensem ni mu ne de mesre doma hene e ma na nyansa eno aka say we dey umu yanka esan say wiase de wan hwe ya oyire wonsam bibra wan hwe ya penifo be dey ombebum ti asem ni po ombe dey ombebum you na me kai wo say e G Smile Dental Clinic omo abua like omo boa ehwe esenyare o Ghana ha sei ema anase kumase ade G Smile Dental Clinic omo ahwe ehwe sen bosen oban enei de first ni ebu bebi say anase penifo bu bebi say o ye hwe ma wo si fifi a o so be hwe na no ma mom sen ade etutu na so G Smile ehwe o ma mesen a wo be hwe na che papa entutu ne na etutu china wo be hwe na che papa esan se o chire ekwan a be fa so ba o se ho ban enya no nko a o se no problem bia wo ho obe dey o be fix problem no kama ama won so watimi asere e wo nipam obi o no ma on sere on pesere esan se o sra amanfo se ne senenya dey enyefe nti mesrew e bia pese wo hye braces wo sim any problem e fa se ho de any problem ono pe ena nyankopon ama no eye permit ama no ho kwan se so obi de si problem free soro ne na yem ne de ba ya nyame ama no ho kwan se onsiesi nti wo san gisma ho a I'm telling you unya bi obebia gisma omo eye eija omo eija street no opposite eija hotel yes eija street yes anase Moonlight Street third house opposite eija hotel sa pepepe na etie omo boy adwuma yes omo boy adwuma papa mesro numbers na egu screen no fa na wo se problem afre wo mo beba di madanse ayde abremi me ni Jehovah Witness no a o maka kan esan se me de me kanfo ade ma wa o de adanse be de ebebremi sa pepepe na etie na me to ansem ni so a me wo do ma hene sensem ni so no ma me mbonwura eye nyina hini honom na course na ba me suye pa esan se na ma ye busy kakra wada roma na meti asem no mekase munya abote na meso menye mehwehwe munya course kakra ne ade medical be kasa asem we wa ha se yewura ko na ye ko no ye ko dada ye mpese ye be fight within ye be sere na nanom amu asantema mu se yewura de kroma mo se mo hwe so a e ma mo fa nya de mo pe esan se yewura sori a man kase o yewura hu obi ambo ye sere mo ye de nyame din sere mo ye sere mo bebre
ekwan a mo fa so nyina hini wona enye fe wo de abusua mo yentie ne nsem ne kakra na ye ba na ma chechiru ya asante man me chia mu nyina asante fo ya ti mati ko ya chia mu nyina yan man ya chia mu nyina ayada bia mo temeka ko fidi mako a me kasa da bia ese bia du tietete ni paso nya se tietete ni paso aye nim se asante man wo hoyi nyina yiri ye ba bia aye kura eda otumfo akoma so pa because hana suman akofo no chi aye esi ensuo so oyinya di besi hu no ensuo ni yo ena nya yihine a oso ni mo hwe no oso on de si oso on fa otumfo ho me kantam gun so se ha se ye nyina hine aye nyina hine we di nsuo besi hu ntino ma kan otumfo antam ka se gun so wa hwe am yanko anfie koka na info ti o mantie e ma che se otumfo ko na yihine wo mu on na info mu eni to so be ya djuma no on de on fo wo otumfo asem obeka presi wo ye ya nwini ba bia nwini wo anwa ya nwe ya fo ya sanka no ena sia no osimo wo no ya sa no ma no presi wo de machine esim wo so de on fo bibia wo na otumfo da ruma na me se da se pra me sa gu fom se ya me ya nyina che se asantema na mpani ye ko asantema sa de we se ya se asantema otumfo da ruma me se wo nsa e wo gotomo jam a se wo de sia e da fom de dan so de ya hini ko so no nya hini dan hini what is it was saying you put all. I'm a papa no guy so you need to be stop no. I want to phone call me stop no. Was one dia do ya no ye. Na yin say mi ni na ewu. Okwanya yin so say say wo hu so bia ewu. Me so na wada wuruma me srawo. Me ya branch ma tumu esi say say empre e ma asanteman tumi nkofom. One do so ba pre ma asanteman tumi nkofom to be say no. Na wada wuruma o. Peja so me srawo fra papa we papa do ye wo bia ni ma so kro ma say and what this calling no fast for this car. How me say no way. Me nya prepare me ko jabom tia me ka say na me so say antima nya bibia hwe fa wo dia nya yin ku ya ha. Yen so kra no me o say ni nyina. Ya bia de anwi say wo ma suma tima e wo timu. Wo say wa toni nyina di. Ama say do ma ye no fasa no mo ye no. E ka me papa so want ya say. Na wada wuruma o. Na wada wuruma. Na wada wuruma. Wada wuruma me so. Masuma nka wakuma. Masuma nka wakuma sika do fi. A ti sika do fi ti su de. Masuma nka wakuma na yin ni. Ama pe wate. Wo say ko ni nyina no fast for. Ma say ko ni nyina o. Wo na hanfo no. O ma say ko nya. Maka otumfo tam ka say gunu su say aha. Aye. Ba bia eye otumfo na ne bo sumusi ehun ne sisi mo wonya sa no ma no aso se wo on tam ka se de on fa nya hwe on si tam ka se nto on nya na so be ntima ka tam ka se gunu so otufu me se ma so tam ka se aka gunu so me se wo da uruma ka dia ko su se wo ase yen so no ma nya hinna ne se no en so no ma na machine se ye se no wada uruma me se wada uruma ka bi mai ne hin de ni bibia ka ko ni nyina obi ni wo ye wo ka se sia wadi ma tuma fo ba so wadi police fo ba so ye se wada uruma dia ko so yo kroma sengie wada uruma wada se buru ye se wada uruma santima wura ye se wa boyen wada uruma Piao. yes na ebusu ensem na ukotie ye no we me say obi a shada afre me say opese o grant interview na won sem ka e wonyina hini wa frɛ me den so osrɛ me fa me platform ma no fan cancel but eya na me no enye say bia me ti asema me to me bu ase nti wan we aka say me nya dia wo be ka say bia me yi mani na bi me to me bu ase wura mu yie se de be ya asem no be ba bonten no me di do ho be de e be san sa pepepe ne ti ne ntina asem we mo frɛ me for interview no me nya ma dwe say me ko ansa no bi kompese me hu de nioma si ko before I make a move me sra mo eni die kwan so na nanom e kwan ya mo di asantema fa so no ma ne nya ansa na ye wura betwa dwara afi mu enye fine ensase a mo sai no mo ton ma won na wo sai kuro no yesra mo eni die kwan so e pa mo chew bebre yesra mo de mo ye ne de ye wura ma ne musu sese a we ya obetu o nyina yini ma ye ne yesra wo e kwan a o fa so de pa o chew because asase ne sai e ba ye mo nyina yini di o na ye bo ye wura din enti da bia ye kasati ye wura na ye mo fa na na no wada uruma yesremu bebri wada uruma yesremu na no yesremu kwa bebri so munya de mo ye no emwa adinti na wo se ba ne sei e ba ne sa na akwa yese
ebia nipa ne pese anase o come onim anase o come on sem de kira mansan na so kwan a mo fa so die we ya oyi ebe wie no da yewura ni mu pa chew why adentina mo sense ase no adentia mo makwan masa anoma we ekoso this is not fair my enka no kre enye fair adentina o say basa ate enye yesrem ni die kwan so enye ado yesrem omucho bebri na me to ansem ne so a eye da sebre osebunsu eye na mampo hina wonya ne ba bi ko ne doti yie no ehon hyehyɛ na me di betu dwa no yes ne doti yie no hyehyɛ ni binie be Saturday 7th June Saturday 7 June 4 a.m. to 6 p.m. Sunday 8 June 6 a.m. to 6 p.m. Monday 9 June into from Saturday 7 to 9 Monday 6 a.m. to 6 p.m. Ena ye betina se na ye yewura ana se yankase ade nyina do ma hene do tie no nti ye besere ba bia se obi ade ne munyam beba beta akiri se de be ya be jaye na nan kurabre sa pepepe ena etie na metwa ensem ne so de ama wabusua ene wa bebre koso a e wo se ye hwe ne ye dai ye kan wase hwe mana ana se opanyina ye fe no lawyer anoche frempon no ye besere wada Roma me say history you read history with our feelings inti jade op oye no anytime bia betena se a o timi kotena TV so ka kire kase ana kotena Max TV kase ye wuranya de ne surprise o adaya o Fredo mahene what do you mean opanyi ko ne sabre bi mo se ne wan what do you mean da ben na wote se ye wura ababonten se o kasa bibia Fredo mahene anytime. So if you can make a dentiama da biaya na me kama sema obi nti ase obi ti say Nick Danso Mr. Danso abiam dentia da bia me kana sem say o ye hypocrite ne bi no mi chire obi a twene nim da ho na obo nchen o ti mi kase yewura emfre do ma hene na onye ndai fo anu twitwi fom esan se wan kasa yi se ono no en surprise wo na wo ye hwan on surprise wo se wo no ye hwan wo se ne hwan wo pa che say yewura no enya de ne nhye en surprise wo what do you mean wan ka fo anu twitwi fom e ma menti san kasa no kura mfiri mo no da ebusuade yentie ne nsem o kan oh ne mpesa me hu so ye no so onto aso nye asomdwe adwuma ne saa ana fe nso gane ni bie nim se doma to de bia na nsensem bi fi ho ba statement say me hwehwe se nkotumfo be ye surprise kase bi se ne okọ enkran se ne okọ Cape Coast se ne okọ achem me pie bibi sa na wahu se nana doma eye ne de hye kron se doma ye duana na duana fo ase ene esumenya na esumenya wo asantehene mu and in terms of age no asantehene di 75 this year but doma hene na my classmate we invest on 60 years when you be at most be 55 to 57 onyini sa me say no kora enti na chese so mo frifie ba kuma kan ne wo fa ane wotumfo me penka bom kasie bi be hyemu all our enemies omo ba net so na we kan we mpacho omo mienu enhyemu wo na oman no ntumi nka mom ye we say wokọ asantehene mu abebre ye no me ye domafo ana wokọ doma na asa bono a omo so awara asantefo a omo di dwabo meye ekọ school bom doma secondary school to patch say students from Asante region have any ho ana Kumase high school ne prempem ntinkrofo free doma emma nti ade ntina mienu na atua soro no ese ye ya adwene say problem wo wentem the person na hwe na fi we say before December no or surprise wo man ni hina in a positive way and very big yes nisem na oka no ebusu tie o domaine na de bi osori a oka setia menhia no wo ka che ye say yewura emfre no onye ne dai ye wo po bia ma na pache wa hwan na wo so pache wo hwan na wo say obabonti no be pache wo hwan na wo say wo frɛ no untimi mfrɛ domaine na ono no e wo fom meboa umbua de
enka bibia mu da enka bibia mu da anase oba Max TV na betena on ma wo feel say no anu na what do you mean say on friend me kan dey asem ne nche no on ka dey na on friend nka nche no ana wo mienu no why na start say ototo ayampia toto bo ba park so mi bisa wo menye history with your feelings na metena on cancel hunu say on surprise wo na wo surprise wo no ye hwan a ye wura ne surprise wo ti asem bi eja me nkoti amete say on surprise wo for what please Ebusia, let's watch the video of the day. Ebusia, for you know what, it's not easy to be an Asante. Now some home family me ya this serious. I went to hospital, doctor share me was say 1 as my Asante sem kofo 2 was if 4 mini per diem no eswate into some home beto me pa me mo Asante sem nkoso free no kwam kodam ehia hemfi Asante flag me de puma tade ahye Asante o man otumfo ba hwe na me ka Asante sem me ka Asante sem otumfo ba na da form yewura wa na yesum wawuo wa na yesum wawu mi wi a Ashtown patase efie fufu Ashtown so prekese doctor say fufu 50 na mare adwene so 50 sa boss me miensa me problem e di be ties kana mama me itu ya Asante ma Asante sem koso anhwe a Asante sem ankoso a be boy ade Asante o man jodie gebia we see. Yes, video of the day and I'll show you. Mesro, and then they can mesro say subscribe. Let's share. Afi me notification bell no what. Say the bear be drop video bia on sabeti me akabi. Be that's a pass or share me. Asante man who don't, you who don't. My crowd.